ni ukuvuga ngo hagiye kuba ikintu gikomeye kandi giteye ubwoba mu gisirikare, hagiye kuba ibintu bidasanzwe uhereye kuri neva, mu gipolisi narababwiye ngo iyi ndwi mube maso. Harimo rero abantu bavuga ngo niba uri Imana ikize natwe dukize. Ntabwo ari imwe nkorera, ntimwantoranyije ntimwantumye, ariko Tobiya na Sanibarati bahozeho. Je nitwa Profete General Martin, ndi umuhanuzi w'ibiturire cyangwa wa ruswa. Nta nubwo Uwiteka yantumye ku bantu b'inka, abantu yantumyeho bafite ubwenge, ibyo mvuga barabyumva, kandi simvuga ku bwanjye, mvuga ku bwa data. Twagiye nukuri kuyampamagaye. Uwiteka agiye kubohora igihugu cy'u Burundi, agiye kubohora igihugu cy'u Burundi, agiye kubohora u Burundi. Perezida Neva mwamutoye ikibirira ngo manda ye ngo ayirangize. Igihugu mwagihinduye ikirimba, ngo ayoboye manda imwe, ngo kamemu, ngo donke, ngo ubundi se ngo imyaka 7 ngo wagira ngo ni myinshi. Bamwe mujye biturire mu mukingira ikibaba, ariko amaraso arasesetse. Amaraso arasesetse, ariko barabogojwe, mbivuze ku manywa, ndabihanuye. Ntabwo nasinze, ntabwo nanyoye, ntabwo turi gukina komedi, ntabwo turi kuvuga ibintu bimeze nkaho turi muri sinema cyangwa theater. Ibiyo mvuga, I'm very sure, I am serious. Ndi seriezoma. Byumve, nushaka ubinota ahantu byandike. Ibigiye kuba, ibigiye gushyika, ibigiye kwibonekeza, mu bitege n'amaboko abiri. Nta kindi dupfa, nta n'ikindi dupanga, nta n'ikindi dupanga. Mbisubiremo, Evariste Ndayishimiye ikintu kigiye kumubaho. Mbisubiremo, Prime Niyongabo, Kasupari baratuza, ntuzuye undi kuriyo, mwese muri tagete n'umujinya n'uburakare by'Imana, muri abicanyi, muri abagome. Ariko ikibugeze muri mwe, Imana igukubira kangahe? 7. Uko wagenje ni kuzagenzwa. Izabikora Imana, izabikora amahanga azabibona, izabikora bose batangare. Erega Imana yikorere, ngurahumiwe kira, ngurahumiwe kira, ngurahumiwe kira, ngurahumiwe kira, ngurahumiwe kira, ngurahumiwe kira, ngurahumiwe kira. Yo, amasaha yageze, iminsi yabaheranye, mangetengeta araheze. Ibyanyu Imana ishyizeho akadomo. Ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Ndiyo Bwana, kwa sairi utukufu milele. Mwebwe mwibwira ko Uburundi bwahindutse aho ifundi zanyoni ntonya zisandaguza ibyo zigomba n'ibyo zishaka, ngo Neva mumuhaye manda, ngo Abarundi ngo bamutoye bamuha manda. Abahi Barundi bagutoye, ngo Neva ngo yashime, ngo bamugira icyizere, ngo ibikorwa yagezeho, ngo ahagejeje Uburundi. Bikira Mariya. Ariko narumiwe koko. Neva se Barundi, ariko Uburundi bwaragowe kweri basi.
uvuye aha ngo ni perezida w'u Burundi, uciye aha ngo nzayobora u Burundi, unyuze aha ngo ni Imana yatoranyije, unyuze aha ngo ni nge Dawidi. Ariko Uburundi n'ubwa mubyara wawe, n'ubwa muhurumuna wawe, n'ubwa mukuru wawe. Uburundi pourquoi? Mubona nyine kubera ko bwabashije kuba igihugu yenda abanyepolitike muri imyaka 20 Uburundi babashije kubusandaguza bakabuhindura ayifundigira ibivuzo. Ubu umuntu wese yabufasheho ijambo Uburundi mu kanwa. None nevango komediye ninde bakamuhamanda. Ge nitwa General Prophete Martin, nta manda bamuhaye, sinzi ko ufite amatwi. Niyo yihaye n'amangetengete bakose, nta na kimwe kiza kuresisinga ngo gikunde. Ntabwo nababwiye ngo misi Imana yampaye mubari iki cyumweru, mubanze kwanza muri ibintu bigiye kuba muri iyi. Uko kwa gatanu ni umwaka kuri sendi de defudede, ukwa gatandatu ni inyatsi mu badede. Aya mezi 2 mu yamarire mwihagararire ku nyanja gusa, maze murebe ukuntu Uwiteka agenza abanyegiputa. Nta soni mwebwe ntimuniga aya mabi mwakoze n'ibibi mwakoze. Aha nyine abarundi bagume basome nturi. Kereka niba Imana mwarayirashe akaba abandi cyangwa mukayibukana ikaba yarahunze, mukaba mwarayishyize mu mpimba ya Gitega cyangwa mu mpimba ya Musaga. Kereka niba Imana hari nayo mwarayihaye igiturire cyangwa hari ikirombe mwayihaye kabiri gucukuramo korota. Ngira ngo ikihishwe n'ikinyegejwe, igitabwe n'ikiri hariya hasi, nta kitwikiriye kidatwika urugo. Nta nica sinzi ko nabikubwira, nta ikintu cyose muzi cyari ibanga kigiye kujya habona. Ururimi rwose rwahengamye, ikaramu yose banditse igahengama, amakashe bagiye batera yose aberamye, ibintu bigiye gufata urutonde ku mbunda cyangwa ku mugeri cyangwa ku gipfusi, ibintu bigiye gufata umurongo. Ntabwo Imana siko bizahora bakundwa, ibintu bigiye gufata intumbero uhereye yavanderedi nababwiye. Hagiye kubaho kuboko kuruta andi maboko, ijambo riruta andi majambo, ubushobozi buruta ubundi bushobozi, n'ubutware buruta ubundi butware, n'ingufu ziruta izindi ngufu z'umwami wacu Yesu Kristo. Cyane rwose hano hagiye kubaho ibintu bidasanzwe, koko ingabo zigomba kubohora Uburundi. Twambariye gutsinda, twararahiye, amen. Ubwo rero ibyo muri kuvuga ngo harimo abantu, ngo sinari nabibabwiye se, wagize ngo hari ikiri kuba Imana itampishuriye ngo nkibabwire? Ntacyo. Buno rero tuvugana abwirwa benshi akumva beneyo, ariko ikosa rya nyuma ryabayeho no kubwira se Barundi ngo abe perezida. Nje ntabwo ndi muri opposition, sinzigera nanaba muri opposition, ahubwo jewe ndumwe mu bavugishwa uhoraho yatoranyije. Yego arantoranya, afite uko abigenza ubu butumwa bukakugeraho. Mpamya ko ntabwo uvuga ngo hari abatera nkunga ngo bashyigikira ibi byose bikorwa. Oya, Yesu niwe karuhura, cyakora izabazana da. Amen. 100%. Ubu rero tuvugana
mwebwe mugiye kureba igisirikare kiruta ibindi cyeguza neva koko ikindi gisirikare cyananiwe mu binota ahantu, mugiye kureba ingabo ziruta izindi, mugiye kureba politiki iruta izindi, mugiye kureba amasengesho aruta ayandi, mugiye kureba imbaraga ziruta izindi, ingufu zirya izindi. Kuko hano hari ibintu abantu bagezemo babihindura ibyabo, babibona nk'ibyabo, babifata nk'ibyabo, babitwara uko bashaka, babivuga uko bashaka, banyura iriya migration cyangwa se pafe, iriya beseri, iriya documentation byarononye itunga ry'u Burundi. Iyo riherera ntabwo mwe murahamenya, ariko hano hari amakashe mwakoresheje mu buriganya, bijya byose biranditse, mugiye kubibona biza habona. Hari inyandiko mwagiye mwandika mu buryo bwo kwangiza gusa. Rero ari inkona ari na nyirayo, mwitegure kubishyingura. Iyi nkona na nyirayo, ariko bene Murundi cyangwa se Murundi n'Umurundi kazi barabaho cyane rwose. Ubwo rero iby'amahanga yananiwe, ibyo opozisiyo yananiwe, nibyo bigiye kuba ndi guhanura, nibyo bigiye gushyika ibyo ndi guhanura. Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro inzahabu. Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro inzahabu. Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro inzahabu. Hari amabarabara mwirukankagamo mutonze umurongo, muririmba indirimbo zihayagiza sentidedevode. Kuri no guta umwanya wanyu n'igihe cyanyu mwataye, ariko ibi ntibizibukwa ukundi. Ibyo mu ishengero ho twabivuzeho, babyumvise barabyumvise, n'ubu hari message mfite nahawe ariko ntisengera ijyanye n'iby'amadini. Nimbona urutonde rwayo nzayibaha iyo message. Mukama w'ikigongwe, intambara iraha. Muka Nkurunziza Denise Bucumi Nkurunziza aho yatsinzwe, yapfure. Wibaza ko ndi kuri yo yatsinzwe, oyaye. Wibaza ko Rwasa, Bunyoni, Angelique Ndayubaha, abo bantu ngo ntabwo aba ari bo n'ubundi bajejwe gukuraho neva cyangwa se kurwanya neva bakamutsinda, oyaye. Hari izindi mbaraga Imana yagize ibanga zihambaye zo zamaze kuba angaje gukuraho ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ubu butegetsi rero burarimbutse kandi burarimbuwe n'imizi. Mvuze imizi ni ibintu biva no mu mitwe y'abantu, bwamaze kubakamo imizi, nk'ibibyera, nk'inkwavu n'ibindi. Ibyo bintu Uwiteka ararandurana n'imizi, n'ibikorwa bimwe na bimwe azabisenya. Ari ibintu mwubatse mukoresheje abapfumu azabirimbura. Rero deliverance igiye kuhaba, n'amabarabara azaza ari mashya, n'amazi yongere aza ari mashya, injya zongere. Buni igihugu kiravumye mu bintu byose mu mpande zose, ariko uhoraho uvumura. Ubundi ejo ririya jambo yavuze mushima Imana, nabonye hari abababaye baravuga ngo ubwo se ngo koko arongera ririya jambo bari gushimira Imana, kuko nta murundi uzavuga ngo yari kuvaho, ngo n'ubundi ngo hari kujyaho naka ngo reveriye, ngo hari kujyaho Rwasa Cyabunyoni. Ntawe, abadede ni bamwe. Rero ko ejo mwamaze kumudekarara, iki kibiriraho cyabayeho kwari ukugira ngo bibe vuba abarundi batabara. Iyo areka akazavuga ko aziyamamaza nko mu k'umunani, ko n'ubundi yari kuzatorwa. Ibi bivuze vuba kugira ngo ubu buhanuzi twe turi guhanura busohore. Niyo ntego, niwo mugambi w'Imana. Ubu rero
igisigaye ni ukumukuraho. None se hari ikindi gisigaye? Yamaze kugaragaza ko agomba gutwara Uburundi. Hano haragaragara rero twebwe twahane ko atabutwara. Ubu hano hagiye kuba Eliya n'abahanuzi b'Imana n'ababari. Nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ni byose umufite arashima. Nzacuruza ikiwe, nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose umufite arashima. Nzacuruza ikiwe, nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ni byose umufite arashima. Nzacuruza ikima, nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ni byose umufite arashima. Yewe mugabo nawe nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ni byose umufite arashima. Abantu bajya batera imbuto zikabahira, abandi bagacuruza bikabahira, abandi bagashaka bikabahira, abantu bakacuruza bikabahira cyangwa se bigakunda. Ariko nubona Uwiteka agushyigikiye, ukabiba imbuto yitwa gusenga ikamera, ukabiba imbuto yitwa gusenga ikera, ukimbura. Igihingwa wabiba ukimbura kubaho iteka ni ugusenga. Igihingwa wabiba izuba rikava ahandi hose rikava, amatungo agapfa n'ibintu bigapfa n'ibimera bigapfa, ariko iyo mbuto ntipfe ni ugusenga. Imbuto wabiba imvura y'isegenye ikagwa n'ibindi byose bikabaza ari nkubira ari inkundura, ariko iyo mbuto ikanga ikamera umuntu akimbura ni ugusenga. Ku bana imbuto wabiba warabuze urubyaro ikamera ni ugusenga. Imbuto wabiba ku mugabo ikamera. Imbuto yitwa gusenga ni imbuto itaribwa n'ingesi, ni imbuto itaribwa n'inanda, ni imbuto itaribwa n'igishorobwa. Imbuto yitwa gusenga ni imbuto utapfa kuvuga ngo biribwa. Abantu bajya bagira imitungo ikibwa. Iyi mbuto yitwa gusenga ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kuvuga ngo zafatiriye amasengesho muri konte ngo aha n'aha, ngo bafashe bashyiraho inzego mpuzamahanga zikumira. Oya, amasengesho ni internationale, nta gereza, nta mupaka, nta karimbi, nta by'imvura, nta by'izuba, nta. Amasengesho ni itsinzi. Rero niyo mpamvu nari ndi kwa ngo uzasenge uzunguka kunyura. Umuntu witwa Esther na Moridekayi barasenze, amasengesho arabahira, biremera, birakunda, baratabara. Ese nawe wemera gusenga? Ese nawe ujya usenga? Ese uba wumva watabarwa n'amasengesho? Ese ukunda amasengesho? Ese wemera amasengesho? Ese uremera gusenga? Haleluya! Yesu adugana intumwa ze ku musozi witwa Heleyoni ngo amare kuzidugana, ngo agipfuka amasenga, ishusho ye mu maso he irahinduka, n'impuzu ze ziba umweru atari uyu nambaye, cyangwa se nyine white. Ngo mu maso ye hararabagirana, nta mumeshi wo muri iyi si ngo wabasha kumesa nk'uko izo mpuzu zeraga. Ayo ni amasengesho yari ari kumesa. Amasengesho aravuguta kugeza ubwo impuzu Kristo yambaye iba umweru de. Amasengesho arakora, amasengesho aragenda aba meza, amasengesho aragenda arabahira kugeza ubwo Yesu yiyubahishije akora ibitangaza ngo ijwi rivugira mu ijuru. Kandi Kristo aravuga ngo musenge ubudasiba. Imana nayo iravuga ngo izindi nzira zose zirugaye, ariko inzira isigaye yo kuyaga n'Uwiteka ni abanyuze mu nzira yitwa gusenga.
gusenga ushobora kuba utabizi, ushobora no kuba utarabyigishijwe, ushobora no kuba utabyemera, ushobora no kuba ubitwara mu ntege nke, ariko gusenga Imana iguhe urufunguzo rwitwa gusenga. Gusenga ntabwo ari ikimenyetso cy'umusaraba, oya, gusenga ni umutima. Ibigeragezo si karande kandi si n'umurage, si umugabane wagabanye ngo ibyago bikokame, burya Imana ikiza urubwa ayo warize wayahozwa. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Gusenga niko kwashoboye kuzura abapfuye. Gusenga niko kwashoboye guha abana abatarajyaga mu mihango. Gusenga niko kwacunguye isi. Isi turimo, abantu bakora ibyaha ntibapfe, abantu bagenda uko bagomba, bakora ibyo bagomba. Isi turimo, imbunda Yesu yarashishije, imbunda Yesu yaneshesheje umubiri, imbunda Yesu yaneshesheje isi, imbunda Yesu yaneshesheje Satani, imbunda yarashe mu cyico isi n'umubiri na Shetani, n'imbunda yitwa gusenga. Senga senga ntacyo uzabura, senga 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 ntacyo uzabura, senga. Erega iyi Mana dusenga ntabwo izadutererana, erega iyi Mana dusenga ntabwo izadutererana, senga senga ntacyo uzabura, senga. Iyi ntwaro yitwa gusenga niyo ntwaro itabora. Izindi ntwaro barazibika bakazazipfubya bazirasa zigapfa ubusa. Intwaro yitwa gusenga niyo yonyine ushobora gukoresha ukajya ikuzimu ukaharasa ukoresheje gusenga bikemera. Izindi ntizarasayo nubwo zaba bombe atomike cyangwa nucleaire, ntabwo zarasa kwa Shetani. Ikintu cyitwa gusenga abantu baragisuzuguye, abantu bagitwara uko babonye cyangwa abantu bakivuga, ariko Yesu yafashe amajoro 40 n'iminsi 40 arasenga, ibarabara ararica, araharura, aravuga ngo gusenga ni ukuganira na Data. Umuntu usenga ashobora kuvugana n'Imana, ariko umuntu udasenga ntabwo avugana n'Imana. Umuntu udasenga indwara zose n'ibindi byose bishobora kumukondokeraho, mugabo umuntu usenga arakingiye. Gusenga sinzi uko ndi bubigusobanurire. Gusenga Moridekayi yagize, gusenga Esiteri yagize, niko kwarokoye igihugu cyose cy'Abayuda. Itegeko ry'umuntu witwa Hamani ribavaho, kandi ngo buri mwaka yaraguzaga abadayimoni akoresheje inzuzi zitwa Apuri. Ese amasengesho hari ibyo yakoze mu bana bawe? Hari icyo yakoze mu rugo rwawe? Ese amasengesho mu rugo rwawe wigeze ubona ingufu zayo? Ese usobanukiwe ubushobozi buba mu masengesho? Uzi ubutware buba mu masengesho? Ese ukunda gusenga? Ese wemera gusenga? Ese uri umwe mu bashaka gusenga? Yesu ubwe niwe washyizeho gusenga. Gusenga ni nk'igihano twahawe. Imana yemeje gusenga ubwo Adamu yacumuraga na Eva. Yesu aje nawe icyo gihano aragikora, ajya kuyasenga, aranayasenga neza kweri mu kirundi kiza. Rero natwe turi gusengera Data mu kuri no mu mwema. Haleluya. Bivuze iki? Bivuze ko nusenga neza nta kintu kidashoboka niba uri gusenga neza. Bivuze ko nusenga neza nta giteye ubwoba gihari. Bivuze ko nusenga neza itsinzi iri mu ruhande rwawe. Bivuze ko nusenga neza ubushobozi n'icyubahiro n'itunga biri mu ruhande rwawe. Koko gusenga niko gukingura ijuru. Iyo Yesu adasenga nta mahoro tuba dufise. Haleluya. Nzokwama nkwizigira, nzi ko utazompemukira,
ninaramuka ngowe zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa muri kigwa n'umucyo, namwe mu w'Imana yera, iyanjana sinemba nizigira umwami wanjye, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzama nizigira umwami wanjye, mu bizombako byose zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga nkizigira umwami wanjye, muri kigwa n'umucyo, namwe mu Imana yera, kwiyanjana sinemba nizigiye Yesu gusa. Haleluya, haleluya. Nimvuga gusenga niko kugiye guterura Ndayishimiye ku butegetsi n'abo bakorana bose, niko guhinduye ibintu mu Burundi. Rero abantu bakunda kurashisha imbunda y'amasasu, bandi bakarashisha imbunda y'amajambo, bandi bakarashisha imbunda y'amafaranga, bandi bakarashisha imbunda y'amasasu. Donc umuntu ahura n'intambara akifashisha amafaranga mu burwayi, akifashisha afite imbunda. Reba imbunda urwanisha mu ntambara uhura nazo, ese ukoresha iyihe nkoho ishobora kukurwanirira mu buzima bwawe bwa misi yose nk'umukristo? Ni iyihe nkoho ukoresha? Yesu Kristo inkoho yadusigiye ikoreshwa, igomba gukoreshwa n'imbunda yitwa gusenga. Gusenga, zacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ni byose umufite arashima. Zacuruza ikiwe, zacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ni byose umufite arashima. Ndafashijwe. Gusenga gukingura ijuru, gusenga nibwo buzima. Hitamo imbunda ugomba kurashisha nerekeza ku musozo, hitamo imbunda warwanisha iruta izindi, hitamo imbunda nyambunda ikuriye izindi mbunda zose. Ni iyihe mbunda? Ni iyahe mbunda? Imbunda ugomba kurashisha n'imbunda yitwa gusenga, n'imbunda yitwa gusenga. Niyo ndwanisha mu rugo rwanjye, niyo ndwanisha mu banzi, niyo ndwanisha ku barozi. Iyi mbunda niyo ndwanisha ikazatuma mbona nijoro, kuko niyo mbunda dushobora kurashisha tukarasa tugatsindira igihugu cyitwa ijuru cyangwa se ubugingo. Izindi mbunda ntizinagerayo. Bavuga ngo bafite ibisasu bigenda imigabane n'imigabane, nta cyagera mu ijuru, nta n'icyagera ikuzimu. Ibyabo biraciriritse. Isengesho gusa niryo rishobora guhaguruka aho waba uri hose. Kandi ntitwibagirwe yuko gusenga kwacu kugera kure cyane, gutambuka n'inyenye. Amasengesho ashobora kugera mu byerekezo byose by'ijuru, mu mpande zose z'ikuzimu no mu mpande zose zo mu isi. Amasengesho niyo nkwifurije ube muri yo, akubemo, nawe uyabemo,
niyo tsinzi mwese mukwiye gutsindisha ni ugusenga. Mbaragije Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Marayika akwigishe gusenga, aguhe gusengera mu kuri no mu mwuka. Wumve inyungu, wumve ubuzima, wakire gusenga guturuka kuri Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Shalom.